Wala bafethu kusayimi bafethu wavela mawuthani wathi imbongo kwani ukuthi ufuna ukuthini njengamanje tuzahamba bafethu nginosibu uSimphiwe Madjozi ozwe ngosibu kuzalo bafethu futhi kamba kahle hayi kurasi mfethu ngabe suzwile ngabe sekubhizi nako Facebook kuthiwa khona into wrong eyenzekile so njoba ngila shuthi yonke into ihamba kahle mfethu injalo mfethu ngikuza kahle ngabe sekuyaphenda kuthiwa isewonakele bengaphuma endabeni ekseni mfethu siyakubona namhlanje usemcimbini omkhulu kakhulu mfethu ola kamasho kaJim uMC mfowethu wenza ngani yini wenza uhluke from abanye MC into yenza ukuthi uhlanyisa abantu ngalendlela mfethu ngathini okokuqala nje ukuthandwa abantu nokwenza umsebenzi wakho ngendlela le abantu abazokuthemba ngayo besides kwa television kuphela but uma bekuqashile abantu into engisizayo ukuthi ngiyakwazi uengage with the audience so lokho kuyangisiza ukuthi nomunye ongibonayo athi lensizwa nami ngingayiqasha izongiphathela uhlelo emcimbini wami so ingakho ke ungibona la uqizile njengoba nje engibizile ukuthi awuba omunye umphathi abaphathi bohlelo abakhona namhlanje yeah mfethu cela ukuphuma kancane lo mcimbi sikubona namhlanje kanti njengoba sikhuluma nawe uSimphiwe Madjozi waziwa ngosibu kunabantu abagcwele la abathi bathanda uSibu abazobuka le channel bathi bathanda uSibu yeah uSibu and uSibu aziwa njengomuntu oactayo umuntu othi ufisa ungena umkhakha kaacting yini ongamtshela yona nangayilindele well it's simple afethu asingezi kulomkhakha waka acting ngoba sithanda ifame ufuna ukuba famous ngifuna ukuduma awube nothando layo lento ozoyenza because kubhlungu ukuvuka ekseni uyokwenza umsebenzi ongawuthandi ngenxa nje yokuthi hayi ngoba ngafuna ifame then usuyitholileke and then sizothiwa ngo5 ekseni siyakudinga la kuzoba bhlungu so rather love the craft that you are doing so that the craft will love you back and then we won't work a day in your life uma ukuthi uyinike lokho nengqondweni yakho so iloko kuphela love the craft will love you back that's all awusuzwile mangabe usekhaya ufisa ungena kwaacting amazwi watholile sesiyivala mfowethu abantu abangamazi uSimphiwe Madjozi noma abamaziyo uSimphiwe Madjozi uyacula uyaacta uMC afike endimeni yomculo mfethu yini akwenza ukuthi uzibone ukuthi hey ngithanda umculo mina ngakwazi ukuba umculi ngakwazi ukucula well mina ngikhulele etheater mfethu namanje ngisakhona etheater so mawukhulele etheater obviously vele wenza music wenze idance wenze neacting kwayikona ukuthi kwaziwa kakhulu le yeacting qala kunalokho kunye okubili which is music and dance so lokho kunye ngazama ukufuse with lokho esengaziwa ngakho ukuthi ngingazi ngomuntu oactayo so angikwazi ukushiya ngaphandle so mina ngiqale kanjalo ngaba iactor phambi kwabantu but emehlweni abanye abantu bangazi ngiactor ngidancer ngisinga so umuntu bengibona ngikhipha ingoma angathuki ngoba is part of a package le eyamsanayo so amele ube all rounder and all rounder umuntu owenza zo 3 lezinto lezi engikhulumayo ne poetry ke le okuyona wena yeah no asivale mfethu asivala abantu abafisa ukulandela abathi njengamanje kusukela manje ngifuna ukubona uSimphiwe Madjozi ukuthi utholakala kuphi wenzani nini bakulandela kuphi inkundla zokuxhumana simple uma uya lapha ku Facebook Simphiwe Capable Madjozi Simphiwe Capable Madjozi uma uya on Instagram Simphiwe Madjozi _SA and then go Twitter Simphiwe SA Madjozi so ila uzowazi ukuthi ngithole khona seku X ke manje kusona uTwitter so Simphiwe _SA yabo uzongithola khona shap mfethu ngicela ukuthi nje shout out mfethu ku Khona TV utshela abantu ukuthi baqhubeke babuke mfethu shout out guys ngicela niqhubeke nibukele lokho kusancane nikubonayo usazoba ne-interview ezoba very proper without umsindo lona uzwayo njengamanje sikwi event so usazoba ne-interview whereby you'll get to know me and other artists as well not just me alone so please watch out so ningi okusazokwenzeka yeah ayisenzile bafethu stay tuned iKhona TV sazoba mnandi bafethu Wiseman